Cara mencari orang Minang di Jakarta, pakai ke pasar Cipulir. Loh. Abangku kayak pernah nampak, Bang. Rio. Bang, apa, Bang? Lihat Rio. Di Cipulir, Bang, Mangaleh, rupa, Bang. Rio. Iya, mantap. Kurang awak kan nih? Oh iya rawak dia. Di mana, Bang, nih? Solo. Oh, Solo. Iya. Oh, Biaman. Dah nih. Loh, dah, Bang, dah. Assalamualaikum. Set dah? Alhamdulillah sedih. Merah-merah baju dah. Model lado. Model lado, Pak Dewa. Bang apa nih? Orang awak kan? Iya. Oh iya, orang awak. Orang mana nih? Solo. Oh, Solo saya sadari tadi. Solo saya Cipulir sih. Apa, Pak? Mantap. Banyak orang Jawa, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya dia. Pak, Pak. Sehat selalu nak. Alhamdulillah. Lah ngopi, Pak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak lah ya. Habis kau ngopi deh, Pak. Iyalah, jangan. Ayolah, Pak. Halo, Cik Ajo. Oh, masalah. Pak, kabar Cik Ajo? Pecuniang. Cik Ajo dong. Ciumnya kan pada sih. Sehat, ya, ade. Po tuh nih. Video-video dulu. Untuk langganan uni. Untuk langganan dulu. Jadi. Ini. Bu. Ya. Bagaimana, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Lagi rami, Bu. Alhamdulillah Nah, rami. jadilah. Ya, Bu. Ya. Halo. Kakak orang awak, Kak? Iya bang. Orang mana, Kak? Orang Solo. Ah, Solo ya baru. Tuh ada orang live.